Pero fiong ole o falo mo ti fo yen le pan binelo fo no ma watu se vai nga fo ile fa peo o le pe ave le fa mo mo ai tangata asia ma tangata fai business ino no nga tu pe mai mupi fa ai le se fa manu yanga mo tangata sa mo no ai tu pe le sa o fa sila ngafi o le poti o mai tau sanga o ma e vatuai ia menei ia le poti o ma la kilo le ia ile ko kilo kangaka Samoa la e manuia mai no bifa e ia foi la si vaenga la titio la tu pe moa fai ona fa vanga mononga tupe a compagnie de tele e ia foi cele ni fa vanga mo me ononga tupe company like la ava ku mai e li poti ale volan fa manino ele ia se tangata ele italiana sana no atupe pe a fai manino le fa ta otonga o le mele o fu e fai lona lua e tilo fo le no pi fale pulenga il talanga le tangata le il mele le fa mauni maltongi ono atupe o me umalanga a fai lo o le tangata na eno no ai mo wala wi lo le leanga o la wamio e ke le kongi e te le usta ia filtanga ina na fai ma marianga ale a kongi le fia e o ina e mo kwa ka leanga ngai lo ngo ale mela e alo ave so tatsanga e kaunga si la fia le bank o tangata lela ave ia le no atupe e lea ia ma se tulanga fale tono e tulai mai koe mo mail kupe au fai safa e koe e faiena e la tutu fanga la no wenga la o le nupi o le commission nupi fa e ngā lulue mo le pui ngā tupe uma tangata fai safa la no wenga la a ave fa nga le business fa le la to business ia koe fo i mai kupe fo i mai mas fasilinga fa le ia tupe tu fai au fai nupi fa lo winga la o nga yo inga la to nei o committee mo le puinga o tupe au fai sao fanga mai tangata e le fa mau e kal populanga o te leilola por ma fuanga la le e sa no e su por le mea o ye sana sinana a tal sanga e ko fa le ko wa o le nupi farm development bank o le kele o company a masiamo me o faltal malo ile una inga tato watina ya ai umang wale mfayo nga fa maoni ile tulanga tontongi nga la to no atupe o le melana li ya ile komito pulenga waiki e ya la ko estulanga le mai fa kamala fa kinga la to fo tuta